K-pop hian tunlai khovela ramzau tak alamek zela alalak belzel ton bok. K-pop hi tuna chuan international musical superhouse anitoa. Fans tam takin an atsil na sa hlea. Fans po anga to hlea. Kini Mizoram thlengin fans rukol diktak an tam to hlea ni. K-pop groups te hi training na mun hau tak atangin din chua an ni a. Chutatang chuan mi tangay natle du em ni turin an ron lar chuak china ni. K-pop idol ni tum hau tak zia isya em. K-pop star ni tura until paltang hau tak zia kan soy ma in. Channel like, subscribe, comment le share kha thengil lawang o. Training. K-pop stars te hi tipal thil thu a ron lar an nilawa. Khuvel ramdanga milarli American pop idols te anglo takin an lar theinan an mani mimalin ma an lave ngai manglawani. K-pop stars ni tumten entertainment companies anwaya contract an signa. Ti chuan training hau tak zet mai nei turin inzir na mun academy sa an lo china ni. Training lai trainee te hi an cheng hawa an inzir hawa nitin mai darkar tam tak sa soizoi. Zaili lam zirin hun an mangchina. Mi mua an landan. An persona atan rim takin an thokchin. Training hun chuang reizong bituk a omlava. Mi pakat pei chu an pau chu ma in kumsom zet a training ani. Chen na mun. Khuvel mundanga chuan pop stars in ro pui taka le apartments nuam tak taka an cheng china ni ti kan muchin. K-pop stars te ero adang dai thung. Inrem na contract azyak to ani chuan chu inrem na zyak tu chu group members dang tinen pindan lian lem lo taka an cheng ho china. Heng chena in te hi in nuam le ro pui ani ngai lova. Stars tamzok te hi an contract in aphal vele rang takin an inson chuak china ni. No pang takanun tour. BTS star Jin hian K-pop star ni tura nei ngai vun nal tak le no pang tak anga lan thei na thuro kanaya. Kanuna hian thil tum moto kanaya. No pang taka ikhosak chuan email landan po no pang mayang ti in asoyani. K-pop star lotling tak ni tur chuan kum no pang tak anga lan reng thei hi angai nge ya. Performers chen khat chelo tak ti hi kum somli na iviaw to ma se playrol ang mayin an lalang thei ani. Audition. K-pop stars ni tumte hian trainee ni turin audition voitam takan paltlang china. Audition hi American pop music lama po apoy mo lea. Mase K-pop hian an ngai poy mo zwal lea ni. Trainee ni tum chen khati soidanin voitam tak audition ni turin an kal china. Judge strict tak ten chen khat phei chu an melan mo atangin an nol ngal china. Audition po an nei ve man ngai lawani. Hei hian K-pop stars ni tura mele landana poi mo zia ati chiang le. Chian chung chang. K-pop khovela hian in el na asang le a. Music industry chunga entertainment companies te hian mi puite du zong tak chop chua sak an tuma. An in el na sa thei le china ni. He in el na wang hian company pakhat noya om mek ten company dang ami chian an nei po athiang lava. Company panni in el tak stars te income an om ngai lawani. Hei hi achan chu an contract ka an el pui company stars te chiana siam lo turti a om wangani. In sum na sa K-pop stars te hi engtiklai po in fit tak le in khai thinal taka om reng tura beisayan ni a. An thau lutuk thiang lawani. Training hau tak zit mai an nei reng chung hian pianal tak nei turin eile in lama anin sum na sa lea. Stars chen khate phei chuan ni lengin ziklu memo alu chau te chowa an ring china ni. Eile in an in sum na sat lutuk awang hian stars chen khat phei chu stage a an klufo chin reng ani. Eile in suma ringot po hian K-pop star ni tlak lo kan ni deuh fur lo mo. Ngai zong nei phal lo. K-pop stars te hi kong engkima uluk taka en kolvek an ni a. An landan, an chen na, an chian kop thlengin control an ni awangin mimal zalen na an nei tlem hle ani. Entertainment company tamzok hian an inrem na zia ngai zong nei phal lo ti hi an da tel deuh veka. He khapna dan wang hian stars te an malam hun. Career sa chau an insorbing thei pha ani. Hei baka fans te ti lom na tur an ngai twa tel thawa. Fans ten an idols te ngai zong nei lo. Availability an shatin an du zwal sau china ni.
mi pa le meichia kan soi to ang khan K-pop idols te hi an malam hunatan chau anin sorbing theinan kopui an nei phalsak an nilawa contraction khat phei chuan mani an pui ni lo opposite sex chiana tan nei thlengin a khapani meichia le mi pachen na ashang vek in siamani a inkom na hunrem chang siam sak lo shaman tum chinani company chen khat phei chuan mi pa le meichia te an perform ho lo na turin mi pa emo meiche hlang chau om na group an siam chinani Meizia Zuk hi tunlai khovela chuan a tunlai to lem lo hle a thokhat lai kha chuan Meizia Zuk hi in China fashion chikhat atling hiala tuna chuan Meizumi te an chep ta hle thungani South Korea a phei chuan Meizuk hi an ngai sang lo zwal hle a bars restaurant le cafe sa Meizuk rampu puya khap ani to a mi pui omna public place a zong Meizuk khap vek tumin ma an la mek ani Sipaiten Meizuk an ban san theina turin an meiche groups lar tak pakhat malak tir an ni hiala he malak na hian Meizumi 30% a ti tlem an tumani K-pop stars te po Meizuk phalsak an ni lawa mi puite enton an ni awangin an nundan an uluk hle ani plastic surgery mi puite thliron milar te zinga plastic surgery hi ami khwal lo hle a actors musicians le politicians thlengin an landan a chat jok theinan an anxiety chinani plastic surgery hi Korea a chuan alar hle a mitam takin an nar ti zum le an mitmeng ti zau du wangin an anxiety china K-pop stars se phei chuan an war zwal hle a soisel lo tak V-line surgery thlengin an ti tir chinani V-line surgery a chuan khabekwal an siam chachina mishing mel adang lam vek theni tunlai khovela K-pop po akal dana danglam ve zela K-pop meiche group tunlaya group lar ber pol Blackpink te ero plastic surgery anti phalsak an ni lo thong zo K-pop stars aroi chelutuk ti a an soi imungai lawang hei achan chuan contract a zu in khap ani wang ani pakhata hei hi pian nal taka an om reng theina turata na ti ani mai ba ka mual phau taka an om lo na turata na ti ani nightclubs Meizuk zuin ngai zong nei le opposite sex thlenga bia khap an ni awangin K-pop stars setan nightclub a ti turawang hle in arin oma stars chen khat chuan mi pui hmu'a in phaulandan reilo te chu an tlo ve china ma se contract tam takin nightclub sa kalfo hi a khapani khothlang le American pop culture nen chuan aletling thok ati theya khothlang lamilar ten nightclub le party nuaman ti zia kan shia a hei wang hian an ni tur ang an ni theilo pha fawa chen khat phei chuan an tlak chiat pha hian ani tin K-pop stars te hi an buai thei hle a hun ol po an nei ngai manglawa nightclub sevela party turin hun an nei lo chin ani lahlui K-pop idols te hian ma ni mimal du dan theina le thiam na lan chwa tir na hun an nei tlem hle a hei an contract sign na company ten an chunga thunei na vortop an nei wangani company ten group an siam hian atop hun tur an ruam man lok sa vek china group ron lar hloi re zui tawang wang an tam hle ani heng group lar to hla te hi company ten mithar saknon tir an ching le a fans te po in an group du ber ten lahlui nal anti an sakhun an ngak hlel thei hle ani phones K-pop trainee tenundan en thak reng ni in strict takin kai shwai an ni a trainee chen khate soidanin contract an sign zo vele an cell phone an theluta call an phal sak lawani cell phones khap ani na chan chu an company ti dan le thuruk te adar lo na turatan ti ani mai ba ka ngai zong an nei tur ven ani pakhata trainee te landar hi mi pui mu a an company brand melan na ani a social media post du lo le an melan dan ti chefek thei thil ven na ani bok ming thak entertainment company ten training turin an thana changin K-pop stars ti hian an ni na poimo tak pakhat an ming an hlo chin an contract an sign zo vele stars te hi jail tang ang mayin number pe kan ni a an training hun chung zong he number hi an ming le an mani soina ani a kumnga atanga kumsom thlengte ani thei mi pui mu a phau chwa an ni dona chen khat chu ming lem stage name pek an ni china mi pui shata an ming dik tak soi chwak lo turin ti an ni chin privacy omlo K-pop idol te nundan zong company thunei na vek kan ti hian kan soi war ani lawania
an training chantir ni achanga an chol thlengin an ma ni enkol tu thunei na hnuaya azong zongin an om top ani an training how tak chung an taksa soizoi darkar tin an inzirna an omdan zong camera mangin enreng an ni a bathroom mang tur ringot po in security shwaitel zel an ngai chin hei hi achan ber chu mimal tin an enkol hi sumsen na investment how tak mai ani a hei wang hian ven hi man ngaya tin strict taka an enkol theina turatan ani a mimal hun thol privacy an nei labani no panlaya changin zertir K-pop star lar ni tura zinkong hi kumno pang tak an ni laya changin a intrana stars tam tak hian an in le an chungte kumkwa kumsom vel an ni atangin an kalsanani an training dan how tak chung chuang kan ti to kha no pang te hian taksa soizoi zai le khazir an training puitling to te ang thavin an ti thina an taksa po arim hle thina puitling po taksa chawangin an tlufawani South Korea ram thorim na ril rupau khau tak le tumru na ngai san rama hian heng no pang te hi acha ber te zinga chachung chuang te an ni mutma thoma K-pop stars te hi an boy theile a hun ol an nei ngai manglawani audition an paltlang ni atanga an chol ni thlengin hun man dan turwa man savek schedule angin an hun an manangai china hun ol le ha chol na hun an nei tlem hle ani K-pop idol te ni tin nun dan tlang pui hi zingdar nga achangina inchana atuk zingdar khat thleng po ani theichin hun ol le ha chol na hun an nei tlem wang hian stars te hi chawlu tu ka wangin an klufau china hei wang hian an contract dan zom tur hau tak lutuk le mi pui be se na sang lutuk chung changa zo na apian pha ani contact lens le sunglass K-pop idol te tan lan dan hi apoi mo hle a in cheina le tlereu zong uluk takin an thlang chen vandoi thak takin mi thalo tan po tarmit bun hi thil nala ngai ani lem lawa K-pop star zinga hian phauchwa anni ma a tarmit bun an om china ma se phauchwa anni to nuwa chuan mi pui mit fuk na anni to a in cheina po uluk le zwala ngai to a hei wang hian mi thalo te chuan an tarmit da in contact lens an vua angai pha china ni contact lens chen khat hi in cheina chikhat alo ni pa boka arem chang hle a tuna hian K-pop stars tam tak te hi mi pui mua sunglass vua turati anni a hei hi achan dik tak sia theilo ma se fans pakhat rin dan chuan an thorim lutuk wanga an chaw mit mengle mit tui thu bau tumna ani ole du tok le photang o K-pop stars ni tura thorim anga izya hi bengwar thak iti vengi kan be sia K-pop stars ni tur hian taimak na in sum theina le in thunan theina inei veni in sha em comment lama lo soi vela ichia den an sha ve theina turin i share ke don ya